Dadah dulu ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Sultan Boseng Godong. من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بمشارق الأرض إلى مغربها في بر وبحر إلى كما إلى يوم القيامة غفر الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وبارك وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبنا سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك ونبيك ورسولك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين وفرغ لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد سيدنا ولينا والهدى ورضانا صحابة رسول أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا Amin.
na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Gimana nih Gusan? Impor lagi kan? Dari New Generation Al-Amin. Al-Amin. Silakan kertas snacknya untuk kipas-kipas. Orang itu snack. Nggak apa-apa. Yang penting kami atas nama panitia dari keluarga besar Haji Bukhari dan Hajah Mukarramah mengucapkan terima kasih sekali lagi. Jaga kekompakan, jaga ketertiban, karena beliaunya secara sukarela bisa mewakafkan sekian hartanya untuk membangun musola. Harapannya semua Bapak Ibu bisa berdoa untuk beliau yang sudah almarhum Bapak Haji Bukhari sebuah husnul khatimah di alam sana. Alhamdulillah wakil monggo niki nek kula sampun nyapa jamaah-jamaah ibu-ibu saudara-saudara semuanya. Aku tak nyapa sing kene Pak sawah Mas. Nah, yang sawah kan. Yang di sawah tetap semangat. Alhamdulillah. Sabar nggih. Niki konser nggih. Iya. Sholat niki baru sholat Gusnya. Yang di ujung jalan semuanya lambaikan tangan. Masya Allah, luar biasa Pak Dur. Iya. Parkirnya sampai tambah sari, Rosari sampai Sino. Niki ngeten ya Pak Dur. Tibukan bilaku ten sawah, ten satu. Mengalah berkait kesulitan. Terima kasih. Nah, silakan. Ini dari mantan. Iya. Terus selesai jadi MC nih. Jangan kosongan kayak gini Mas. Tidak apa-apa. Ini mantap kan. Ini dari pihak keluarga juga. Kalaupun ada kerusakan sedikit dari pagi siap siap mengganti. Tercatat 1.000 kurang 999. Luar biasa. Pasukan bendera. Luar biasa. Ini Pak Purwakil diperkirakan kita ini di lokasi ini aja 3.000-an lebih kayak Pak Purwakil. Ada lebih jamaah yang hadir. Ini ada ormas sama ya. Jalan Indonesia bersama dengan hadirnya KM Mania Indonesia. Orang berbentuk ABS Wiwusonte. Yuk kita sambut penampilan dari
Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi-mugi sedaya ingkang hadir atine padhang, pikirane padhang, pun situasine tenang, ampun rame ngaji riyen nggih. Sing dodolan mundur riyen Pak, waya ngaji Pak.